van wan tumor e gro onder wan microscopu. Prenki wang. Disi na go sontu cel na go sontu weefsel. Ai 4 safu. Atap sei na buba. Dati grati. Ondro sei, you kan shi wan brudu te. Alla informa fu you skin is dong na ini wan cel. Dat we kar you DNA. Disi you e kisi fu you ma nanga you pa. Prenki tu. So leisi vi abi van sveri ini un bobi sa no de takru. Dati de moro leisi van kundu. Disi egwe ensrefi baka. Efu anesaka, da you musu gona datra. Prenki 3. Jaso je shi van tumor, koloku wan kiwang. De cel no e luku asrefi leki den trawang. A tumor e gro. Soso nanga ondrosuku, den ka shi efu a tumor bung, efu a no bung. Prenki 4. A tumor disi gro doro tena ini abuba. Kande you kan shi en tapu abuba fu you bobi. You kan shi wan 3 presi, no so wan trakloru tapu you bobi. A tumor gro ook toe na ondrosei. En a tumor e dribi a go sontu weefsel. A kande dat you si wan piki olo na you bobi efu you opo you anu, opoti you anu na you bakasei. A tumor disi datra kampuru en kumakriki efu you feni en biting. Prenki 5. Jaso a tumor gro ini a brudu te. Disi dek falak. Dan de takrusiki cel campagna de srefi ini you skin en you kan kisi skin atina trapresi. Ini unu skin u ap ook toe lemfa te. Den takrusiki cel campagna ook toe nanga den lemfa te. Efu a konsofara da a sikisma e kisi chemotherapie. Disi e vroko ini na heri skin. Prenki 6. Tene puru a tumor en de ondrosuku en ina atoso, dan pas you e yere kring sa den tatra abiftaki. So boong diagnose no so uitslag. A uitslag disi, ano biting, ma bakatinde. Ini atoso nanga laboratorium, de edu alla soortu ondrosuku, fu luku van a tumor grote sofara, en de wan luku efu you hormoon beplay wan rol.